O te whatalo whātu I le paia māwalunga o si o tātou atunu. Tātou te mōri mauina whātasi e anga lei whai pēo le tātou atua. I lana tausinga ma lana taitainga I lo o tau soifua ma sa mātou wola. Ia ua tātou aulia mai ai le whai unga le nei vai aso. Ua whamaro le tai I whaiva ese uma o lo o whitai tunga ai le atunu. Ia ai whapea fōi I le au taliuta. A wā le tāpua inga mau ina I o tātou mātua tausi. Ia ai matua lava le tuu I le au whaingaruenga tutofi le atua. A wā o lātou whaiva whaosi tāulanga mō le atua malona whina ngalo. I le nei tae au taunapa pea au nei ma le kāpeneta whaauau o na whailo atu le tunu tūlanga o lo o taoto ai le whangasolonga o ngā ruenga mō le tali atu I le pepesi o le whiwa o pona iwi I le tunu. Taru mai le tātou whailo inga ma tusitala ma ofisa whasalalau le aso sfulwhao au kuso lua whelua sfulima. Ia ua whaailoa mai le mtanga ruenga o le soifua maloloina. Leo o atu I le iwa afe lima se lau fitus fulmatasi le au whainga o I lātou. Ua afia I le whiwa o pona iwi au fia ai ngase fau afe ono se rau matasi. O le nei au whainga au fia ai le lua se lau se fulu valu o ngase na tau fia I le whale mai. Mai lima se fulu o lo o tau fia pea ma le tōtasi o lo o I le potu tingaina. O le iwa se fulu tasi pasene o le whainu mera o I lātou ua afia o lo o li potia mai upolu. Ma o lo o whamawina pea le mawalunga o le whainu mera o I lātou. O lo o afia mai no fuanga I le talawhātai o apia ma mātū I se sifo o upolu. Ma o lo o whaawau pea ngā ruenga le malo mo le whaititia o le pepesi o le virasi o le whiwa o ponaiwi e au fiai le whaamamaina o no fuanga o lo o tuufuai namu. Ia mai o taota la fuai. O le whangaina o no fuanga tala whengai I le waila au whaamamaina o fioanga ma no fuanga lautele. Ia whaatinonga o porkalame whaalau iloa ma o onga mo le tausisia o le soifua maloloina. Ma le una ia o le ngā lulue whaatasi ma fioanga taitasi. Mai fia whaamawina le nganga fia o le malo I le taupati mai o le atunu. Awai I le whaamamaina o le atunu atoa pei ona atowhaina ai le aso sfulu ono o au kuso lua whilu sfulu lima. Mo le whaamoemoe. Silia ma le tolu se lau nuu, ma le tusa ma le lua se fulu afe tangata na tongi maa I lea whaamoemoe taua. O le nei whaamoemoe o le a whaawau tawala atu I le polkalame ale malo mo a inga manu manuia. Pei ona taula mua ai le mtanga ruenga o tina matamaitai a tina o nuu maanga fisotai. Ina ia tuli loa ai pea le tū mamālau tele, ma le soifua maloloina o si o tātou atunu, mai wha mai pepesi a fua mai le namu. Mai whai ia o masui o le malo momori atu ai le anganga whawhtai tele, inu, a inga, ka le sia, au taravou ma komiti atina, I lo o tau langolango sua, I le nei whamoemoe. Sa moa tū maupea, o na ave le whamuamua le malo, I le whaamautino ina o le soifua malolo ina, ma le saunga le mu o le whanau. Le whaingofie le tāpunia o a onga, ai ua alanga tatau, I le sila le malo, mo le puipuia ma le whasau ina wa tātou whanau, ona o le afiatele o whanawiti la lo luas fulu tausanga. Ia mai se lātou I lalo 15 tausanga
le matutua. E whaftaia e pea le sautaua o matua ma whaiaonga. I le ngā rurue whatasi ai ma le matanga ruenga wa onga maanga nuu. Mō le whaawa wina pea o a onga e ala i awala ese. E au fiai por kalame whale awa onga e whaonga i nai o penga te whailangi. Ala ata ma ala leo. Whaftaitele mō bala uma o lo o whao o atuai le sona wa onga i whanau. Ia, ai meisele ona sa ia o luitau i awa onga le whanau. Au tātou ngā rulu e whaititia le pepesi o le whiwa o pōna iwi o le atunu. Ma e tusa ma whautuanga ni mta ngā luenga o le soifua malolo ina. O te whasisi lato nisi o la sanga fōu masuinga i le whatautaia o a onga a le whanau. O a onga uma o le ato e tatala i le asonga fua. Aso mua o se tema luafe luas fululima. Pea mai a whai ngā whiriwhiringa le atunu i le vai aso lumana i nei. O le ale ai se malolonga a onga e peo na masani ai mai le aso rusfulu ono se tema i le aso sfulu whao o ke topa. Se ia vangana ai le aso malolo o le aso paepae o le whanau. I le aso ngafua se fulu tolu o ke topa. O le ale ai ni suenga au au mō tausanga whā, ono, mali se fulu. Ai peitai, o le a whaawau pēa suenga au au, mō le tausanga walu, o le a whaatino mai le aso tolu, i le aso fitu o Novema, luafe luas fulu lima. E whaawau fo'i i a suenga au au mō le tausanga sifulu lua, ma o le a whaatino mai le aso rua fulu whā o Novema, i le aso lima o te sema luafe luasfulu lima. O le atu ua i le aso whareile aso lima o te sema luafe luasfulu lima a onga tūnanga lua. A o le aso whareile aso sifulu lua o te sema luafe luasfulu lima e tu uai kolisi maolulunga. O le a whaawau fo'i ngā luenga, mta ngā luenga wa onga ma nganuu I taimi o malolonga o aso fia fia. Ina ia mauti noa le maua o I unga o suenga whaiu a le tausanga sifururua mo le whaaudu whale ina I le Universitea o Ao Samoa I le luafe luasfuruono. E whaawau pea o na mataituina e le malo tūlanga uma I le pepesi o le whaamai o le whiwa o Ponaibi ma whetu unai vaenga e talawhea. Pa ia o le tunungu, mai lava I le pule, se ia o atu ia a tātou whanau. Mō le langulangu sua I ngā ruenga ai tū tino le malo, ma whalapo tonga tūma o ti e tali atu ai I le pepesi o le nei whamai. E whapea fo I a tātou paanga mai whafu, I lo lātou whesoso ani mai. Ia malutia pea le tunu pele I au whaolo Iesu, au tātou I nei vai tau, ma ale ale. Ia manuia lau tapu inga Samoa soifua. Since the last press conference on the 14th of August 2025, the Ministry of Health has reported a total of 9,571 dengue cases nationwide, including 1,601 new cases. Of these, 218 patients were admitted to hospital, with 50 still receiving care, including one case currently in intensive care. Of all dengue cases, 91% have been reported from Upolu, with the highest numbers recorded in the Apia urban area and the northwest Upolu. The numbers of fatalities remain at 6 dengue-related deaths since the beginning of the outbreak. Our national response continues to focus on the elimination of mosquito breeding sites
through targeted fumigation, waste cleanups, public information campaigns, and strong community engagement. I am pleased to note that the National Cleanup Day on the 16th of August 2025 received a strong response from our communities, with more than 300 villages mobilized and an estimated 20,000 people taking part. Through the Ainga Manu Manuia initiative, the government, through the Ministry of Women, Community and Social Development, will continue to ensure that cleanups become a regular part of community-led action to keep Samoa clean, healthy, and free from vector-borne diseases. On behalf of the government, I extend my sincere appreciation to all our communities, families, churches, youth and women's groups for your commitment and support in this national endeavour. The health and safety of our children remains our highest priority. The continuation of school closures has been critical in reducing the spread of dengue, particularly amongst those under 15 years of age. And I would like to acknowledge the support of parents and teachers working in collaboration with the Ministry of Education and Culture for ensuring that learning continues through alternative means, through television and radio, including online platforms such as Moodle. Thank you for your patience and cooperation during this time. On the advice of the Ministry of Health, the government announces the following developments. All schools will reopen on Monday, the 1st of September 2025, following the national elections next week. There will be no mid-year holidays from the 26th September to the 14th of October, except the White Sunday public holiday on Monday, the 13th of October. There will be no national assessments for years 4, 6, and 10. Year 8 national examinations is now scheduled from the 3rd to the 7th of November. Year 12 Samoa Leaving Certificate examinations is rescheduled from the 24th of November to the 5th of December. Primary schools will close on Friday, the 5th of December 2025. Secondary schools will close on Friday, 12th December 2025. The Ministry of Education and Culture will continue to work throughout the Christmas holiday period to ensure that SSLC results are released on time for enrollment at the National University of Samoa in 2026. Our government will continue to monitor the situation closely, and we rely on the continued support and cooperation of everyone in preventing the spread of dengue. We remain deeply grateful for your support, for the hard work of our frontliners, and for the assistance of our development partners. Thank you, and may God continue to bless Samoa. Soifua Mai Manuia.